Ыргын булдыр хизепле телеграфисем уже эфирда ирхидевель. Пирмбатра хонара баян Мария Петровна Урукова, Чуваш Республикин тавадивишля учителя. Ыргын булдыр Мария Петровна. Ыргын булдыр. Ибир Мария Петровна на хизепле телеграфисем врендигензен куня шивхарный бе ихравлас термер. Тюрех калазахварам авол манын врендиген. Мангнамар. Нумай. Шыршер ачан врендигеня. Алгбирба геометрия врендигеня шишмар. Пурнышра терспурнма врендня шин. Унманжебе пужумата ядап. Мария Петровна, мле иду сем, хатресе гильтер пирин телеграфисем мле. Школ Чуваш Республикинде школзен кайшыни жылах үзейші, нумайланаш. Шавнбадебе Иван Яковлев Азельзе. Унын шивых, перле пергласара вренне, Алексей Рикеев, юлдашне Азельзе, ыйдывы барастерым, Алексей Рикеев, меже Чуваш школе учно. Тада, халя, иким жиду, кыжал, шыни школзем кыжал тень, кашне жула худшын забырайшы перени республикара. Мария Петровна хубынаган неде буршав, шел булинде, хубынаган школзенде. Волдабор анжақта ежі жақмас, ежі пұрбере юзсе бұрайд. Чуваш республикинде пұры меже школ, шутне життіріш. Иге үйді хизепе телеграфисем, Мария Петровна парнине кытартного хатра, калазахварам, пиринбе шихынмалы телефон номера, кыдардырдырхашын Мария Петровна княгине, шагымбек парне була чаплавать, был сирен княге. Алыше чешірімдіқыр алыл телефон номері бе, езір пиринбадашын граласа шетме булдарадыр, Чималдана хибербалах терес хурав гидет. Перунзр бушне пирен паянхи калашива худшынмада майбор сирен иратна телеграфисем. Мария Петровна мана уйрумах менсавндарать езір ховар ширна княгине исегильне. Евна тыцада гурманха пиде вулашын шунзаларап, анжақта выл шелбулинденде кларым бішлензен кына булеттен паян калашывағыденже унды хайлавсыне кіскенде булин вуласада пересавндарырға. Кугинеге онзыртыран болны ябала больш были. Анне пидин май бурунче, аван бурунче, тохрым были пилек шулачи дей. И вот был юлашке жылзинче, ман дит, мен думалажи. Анне деп, ман бажда, ширузем жир. Был ширузем жираче, ебы на ожызымаксем сывалаза яла изегатым. Бара онзыртыран, соввизене гына уйрум буштарна книге бульче. Тес совыдемеле, и поет мар. Я пширавжи дамар. Я математика учителя анчах. Но совизине вулазан смагизем камулагаш. Перьергине гна кыштах вулаза вара. Трашын. Анне смагизем. Шанчик. Эметлендер мана. Еворлыгашын дерзе. Кибине. Шеннебе улыштарза. Пуржук боя буштарза. Халық патан удам. Бұғыт хойын бежіне білзе. Пердигес шывать. Черереп уданза бурнаган шанжик пәтмес, ширепленет, малалла адавалынат, тәреккеленет. Вот шак смақсын жен, пушланчы шак книге ширасы. Куман аннен, юратна аннен смагезе. Мария Петровна, тада буш, ширавши марденерен, ширавширан кая смақсым каламаны зіргунда. Она пурнза гурнашен, пурнаш ющи, видер духнашен, он тудымасыне, хурашурине, вишсе хаклама блегеншен ширны паланде тюрей. Сирень математика уроги земде, Мария Петровна, литература уроги зембек, чунла ирдетишкеха. Она кашне врене генер калама пулдарать. Щав жылзене азилес пулзасын, чималдана хизир хожан онланса илня, педагог тивлече пурине туры шамбек хелхем ярсабаныне машиндесен был врендиген буласы уйрам уйрам тивиш шамбек онланадып пиренишен телеграфизмде оставащий более
асырахыр ресем врендеген вал туру варненчех полна. Пчекичне атен тедежі. Камчатка депір. Приморский крайра бурнаганшин перембада келчі, келе келчі. И волка алза барать хою снени. Біршетчен школда врене жіне пиде вулас келіне. Кенегізем болман. Бара библиотекаран кенеге ыйтмаза ризе келсе, паян изе келіне. Шербе вуланы тебіргіне кайзабан. Кенеге пиде вул осло кетчі. Волда учитель болса, Приморский крайра. Ну май жул. Әшлезе бір жеверте ране болында. Хал пурнмазынде, кайры хыжылбе. Вот шавын хыщын, шавын смайзем. Чуна герзеючі бол. Ажа жухни. Ажа жухне. Бара волгавачы. Когырда чарере ажазем жын ожылық болмалы. Ажазен пулдарулық не курма білмелі. Ажазен наджар енезіне. Ажазем ені штузанда коштан жақ түрлетсе малалау маврин мелі. Вот шак смақсем, мен бәдекрен чуна герзе онда. Училзен куне шитне ятпада еп мен галарсын. Халі шлеген училзене савынзай жегайма ослулық пулдыр учителін. Пулдарулық пулдыр. Тавжирулық пулдыр ажазем жын. Урогада. Савынзай чуп мала пулдыр. Вот ебе херек сагыр жылышлер мышкулда. Пер урогада, вот астумастып. Пер гунда булман буля әжеге аз келмен. Панги гунда чупас келет. Кыжал пәрем шкот эшлеме брахрым, анжақта школ жылне пұрбірех тағырлатма хамешлене школзыне хынана жүрейді. Шетмәлі жолдударды резер Мария Петровна кыжал саламладып ебеде, еп туядып, шақсамантра пұғашы болзасын, изир вренцегларына жасым, балақ візем де саламлашы, халгына илтреш болзасын, сіре шетмәлі жол вараймастындағы. Хышын тупса саламлышха шак шулченех изир вариантрер. Подрел районинче, кивях пирт школинче, ундан сагыр вунымыш шылзен вешенче, кушса келіне шубашкара, каласбарға хывырмалла, мөнжін хулана кушса келдір. Кынатыл эме евырдарағын деге анжақ мүлігі ғамыла. Идем ялан шамрықтыраймас бір, ватлық күнізем дегелеш. Она да тивишпе, он ошлыге целес плать, ке цельме пальмелия ватлыгада. Ватлыгада упрама пальмелия. Аджазем упраймармыр хамырын, аджазине, шурална аджазине. Шавна була, хулана, каяр деремір. Ватлық күнізем жетсен, ялда шырышне дешлемелі, еврлане, шинзине чырмандар мала ан бұлдыр дезе күшса келер дермір. Бара тәлінмелі, сағырвон жетімір жылда, август 27-мірінде келдім де, мана Петров Гранит Андреевич. Ленинский районын заведующий, образование заведующий. Бұл мана Мария Петровна дейді. Лапсарда херек екіміз школда вырын бұр, сиревали хаділзіғыны. Паянахи жеді васплай. Вот ша вот шиннын алышы мол бульчы болмала. Вишегун юлна вренечі любышлам ничен шаплавет. Ша вишкун кушинче эште дубынна. Ага. Унда да мана аджазем мэлиха. Тихамын кумылчан вегыры бульчы. Лайы хаджазем бульчыш. Кайран тағырвыным шулда алды хырмыш кула ойшыш. Унда да чын малданги училзене конкурс видер ежнащ алды хырмыш кулда. Чын малданги пірремыш учитель пулза кайран. Унда ишлеме көшірім. Алада хырмыш куланде вал шубашкар хулинде чаплы школы шутланат. Ятлы, сумлы школы шутланат чаплавет. Унда аджазене де суйласы елеші врендекенсене де. Унда лайық мүлігалмала, темренгелет. Хамын өмірде пірре тұғырвын 20 жылда доқса қараш аджазем. Ширім жиджі аджаран, вұнши жі медалист доқса қараш. Тәлінізе қаймала. Шанбек бұйлы аджазем ман жыл жинже пулны жын. Тағыма давдымала, білместіп. Хамда или Шанбек хамырын. Тәлінмелі. Кына, ман телеграфиясыне тебір құд шуғы жая малық,
Тебір ход асын захварас келет. Меші аджаран дерір. Ширимши аджаран вундо харышы. Вунжитчышы. Медаль бе. Миллионнан малагына. Классра тірлей булад. Тада пурнеде шучандалық пиллік певренме паман. Пурнеде кемле пушлық пулмады абаман. Мәшіндесен Петербурнышыра пурде керлі. Урайшылаған да керлі. Она да талантлы думалашкиға юратса думалы. Сырсырлаған да керлі. Юзаған да керлі. Тагам да керлі. Шавындан вунжитчышы медальбе кайрандысем мілеті причхайзен пурнышылне. Манжы павзем пурдилейлі, сылықлы, шемелі. Пиде лайық ажазем юстереші. Ебізембе савын задырап, савын за пурнап шавадесем. Шигыну тұтады бізембе? Шигыну халде паян егінді бұр. Шигыну бізембе. Мінрен келетші сәнбек туслы ажазем шидіндересі. Бұл ажазембе адалырлыға шада экскурсизіне, поход сыне жүрене. Адыл жинже утрав зем жинже дешаргашны зем болны. Кемізем бейшсе. Бұл ажазіне классыра шавтерлерен поход сыне. Кайза жүрене, театр зе жүрене. Клазыбе книге зем боланы. Ондан ашамыш зембет пірле. Кала жүзем ертерне. Классыра вечер зем ергелене. Ол тем бізікіш туслық. Пара дядязіне, шивы хлада дядязіне. Вот хаммен мерде, хамышлене вғытыра, я кашни гласпе пах шанбек әшлеме дырышым. Шавыда болушы болмалы. Пір жемелік туйыме, жүратма. Аға, шанбек, пір жемелік туйыме. Пан егонда вот хам вредне аджазем манжын, пір жемелі бек туйнаш. Пурде, тірлерен гласынде, тірлерен шүзінде тұхы білінде. Тір глаза каяламар, пуштар забығас, шанбек май жүк. Тәленмелі юмахребек шанбек майды бас келет анжақ шук. Аку кенеге мана пірін зұртыран. Ажазем ғылар забадыш. Ажазем ех туза бадыш кенегіне. Пір асыра да болман сывығылар ас кенегіне. Ажазем келе келінде мамбата. Мария Петровна меншін не бұрсырын. Хамын бас камалла, ширмалла, менде бұзан. Ширмалла, үшеева ли қадырленмелі, келделарма бұғыт бұлмары. Ажазене ларцах вардым да, совезене парзах вардым. Тәлінзег аймал. Бара бізем дуза бадыш, он зұртран шамбек бүлчі. Халі бара әшлеме бірақны бе, бұжа ұсылар азақ келмері, анен жирі візіне бұштарадып. Тебір пиде кетіре, ажалық көнезем, тада анне жыби кенеге қадірледіп, тебір кенеге. Ах, ажа жүхіне хывыра, ажыр аннер, шемере, мен хывзаяна. Шав юрадова, шав оса, шав пәлевех парадыр ведінде сир хывыр врени генерсене. Шавнах өмірдір шыбепаны, манжудымба. Пирен, шак самантра, телеграфисене, кутарца илме майбур. Ебе хайвы хыденже, пір вуны жулаяғында вақтыртыры бол, шиде жол бұршы, сирен аннерие тайсайгернече падрель районенже тушана. Хал телеграфисене кытарда аскелет, ульгапа. Хутла да вренменскер, шаплай, мандыранчен осла калашат. Пурде верле бұғарға. Шагывал, амышын осы, педагог осы. Тырғашы. Шүртірамілі жемге бұрынны урамранақ көрінат. Табаковсен хужалығы кергінне бүленде тедегі жінде. Шалда да хулари бек хотла. Тарават кел хужиарыме, ульха аппанкене, тюрех тебелде чүпкалама бұшлары. Келні ғынана веридебе сыйлашын. Хуняма жүмінде пиллік мүшхері бек савынза бұрынадып тетвал. Хой жиғадінде. Ма, надо Мария Петровна, надо пур деди шықсаваны, пьянам шықсаваны, Анне шықсаваны. Тадхар хой жал. Тада чешки земшихать, пылықсыне бұқса ғұрат, чахидеп безене бұрнеде тербелесе ғұрат. Мана бұрынма шепшім бұл. Епте он бішіл нешедесе шан задырадым. Тағырбунны урлығашны ұлғаппа халхи бұрныша евір деген зенденделенет. Пәвегерсе шетне шетмен вұршы дұхны, үттіхір ұпрашпа акоплық шоншыре такканы, вырман гасны, торфкларны, нихшан бірдеми суранбек асыра.
Хойынден самай кешен вунылтыря жана кача духма диведюн. Каялла гаядып тенешердех телей шагы иккенянлан зайлет. Ажабек похнанду мана, ажабек. Перс махтакалы манран ертмененду. Ульга шамбек твари. Ульга кумбек твари. Акана милет вархадези икремер калаша туны. Мана похнанду. Шамбая бе сагорвун бареши дипурн умба бردек. Сагорвун бареши чаюлна витхайб. У шамрук пулны бергинду мана хышитмай бардек вилжаганду. Телейле деп хамда телейле деп. Ажасем лайық ман. Кин лайық. Ульга паба Петя дедень Мария Хера педагог пулмах шуралны. Onun вренигенезем Шубашкарды аллады хырмышкулды пиллик меж гимназири ажасем математикына юмах вулан бекызыкланза вренеші. Пулдарулыхе шучандалыкран болсан, әштенліхе шавшеннене турдынасы ашамышын денех. Маня дашки әштеме юрадағанскер. Пачак карене хенду сәкәресік нештет. Худ теміскер шейде. Сәкінсәкіз әштеме торжат. Мелляжа бұлну. Онда 40 милмеле бұзан. Онда кәрсек айна ман, ая кәрсек айса 40 миледен де ол. Вренмеде тұрышынан де ол. Вренесі беде, әштесі беде. Аштан бұлну хиража. Тәлінсеға, хамда тәлінсеға бе бұл хама жашын мұқтан неде лайық мара. Ане тавақсана деп, ялагимесіріне. Хама журатны жын, журатса үстеріне жын. Вот тебе шуралны жын савынап. Хама журатны жын савынап, әмірек савынса бұрын сайып келепті. Куяуш сайранда, херек шул дулайт скоро школдан еще пушланынде. Тұрғындайт мені жегас, келмес тезеті бұрман. Савынса еше жүпні шақтарына. Вренес тейні, мәлде вренес шын тұрышынан ду. Ебана шак строй краюкса аман савыл вилмедінің небе. Вренме ярашын марчанды. Вумбар мышклазах ярашын марчы вренме. Вунны мышкласа пульжеде қауы. Ну, вумбар мышкласа хамыргласы бе бірде қаяп тезен қаренді. Вумбар падерчі. Вумбар падерчі де, ну, хальтеган вренде, халь масан пушу, пушни перелом черпа полновать каунан. Сотрясение мозга перелом черпа мне. Диагнозе хорош был. Шамбая бана вренде шин марчанде. Ну, халь вренме дюраде, дани вренме гаймастап дит, Шубашкара, эшеме гына гайып хадит. Эшеме дыннан десем лентат каскинже эшеме эшлеш, эшеме кенегу. Онда эшлетка. Ак, ку эшленеше дек кунд. Киле мен килче кунда. Вренме кене худ килче. Вренме кенегу. Мачы вренме кене. Пиресистер менде каламанда. Ебананда чап пушыгырат нипе. Эмер буш баптарма сайылмалы бу амболдыр десенде. Врендешин марчы пырдактар хатеттім сенде. Приквешул бурын хатешы. Күрдешин бач марчы врендешин марине. Тұрышында врендеш. Мам врендеш келетті ана. Ну, чирлеттер зеде варас келмес фетханде. Вара шалық худ келже. Ана вайок. Тәлін зех карым. Псилесистер месір вренмеген ушады. Хой тұрышса. Yüksek sanlıkava. Pererne onzar vırtını. Pererne umbancılarını yap onzar. Ne manzar vırtını. On gemezir. Şambayamda sarı hranında. Ayıplı bozaylat pulesi vrenme. Tadı vrenmedini puşa şavransa gayeti, vilsek gayeti. Irıdunandı. Хонне лайк твасти дашманду, чина лайк твасти не жалан. Пурнышенде түссе курнышен плет шақсымақсем мне білдерніне Мария Петровна иксімірде күшілізіне жылзалардымыр. Анжақ шерплене сплат тем аллагала жас плат берін. А тебе они не упрамала. А жизни ялнах вредне вахтрадагала. А не был. Передень бер ангел-хранитель. Они никам перзмахранах онланат и тлеть, был яланах телейли булать. Манжут пашанли. Тогда ати не дебитла их остап. Время ати время. Паринджи жабла мижережи, 2-3 пиликре. Кружка жене сетьянда, хурушом мибе, сетпе, ятна шир, мана. Туршсах ширадып, яда Мария, шир заводу. Был в утра керосиновый лампа багна. Пулнугада.
Атеде, ман жирни курынмаз, мен мажирдаран мана. Лампы турубежіне дытында, хорымба, хуралза, Мария сымақ тұқсыларчы. Деп мүлі хитрие, тада жирарға, шавындан бара, ширма бірензігарым. Пиллікре, тватыра, ширма, булама, атене була бірін. А тебе анех шулашанбек тосырыш бұл. Илерце, азамлылатса бірінне екен. Тәлінзігайым, азайлзен. Азайым елізем нумай, ұрызым ақсем. Тебіргенеге дұқланмында улама болады. Улас деген жемзе. Вот хам переврен ине азлепте, езір класс положенде істенжеде. Начар ача пулман. Бұл чынақта епхал біледім. Шучандалып, начар ача шуратмасывыл. Кашня ача рабылдарылық бұр. Езір жағына азырғаса, үтізенімне кыларса, ачана хой білменіне білдерсе, ұшсаяма білетірчі. Шабыртынлық сене кам врентне ховара, ондан каймала. Она мілік аламала, она учителя жінже, динашна хвах куран бұл. Ялда шлен жіне, еп хам бұрнышыра школда шлені көтіра, негама жіне де икегларсы болман. Икеларда аста дезі, тұршман. Бара ялда бірі икеларсы бадым бір жына. Кергунне экзамене сдават тузай оценки не тюрлетмели. И варашав хужра, иги ою хушинже, вижу хушинже. Хожан жиде жишавгун. Пиде шаваджана шилези, шугашрым. Вот хамыр еныш сембе, хамрах, оза гердетпір. Вот шав видела их, я была бумала. Манжутпа. И киларт маламар. Пурныш аджазине, идеме вол пурныш хое и киларт бар. И берларт мазанда. И берларт мазанда пурныш вол. Пурна вгатра хое едеме, пурныш хойыларцы бара. Ларса баратте врендет, тебір удума міле ярса пусмалыне. Марбитрона телеграфисым шынгралашы бірім бата. Е тадылса гаят, е хураветерс маршы. Итлесе бахарха бірер шынграв, шихын мақытланса бахарха. Алло, үрігін бұлдар итлет бірсере. Ахырымланса гаят. Алло. Итлет бір. Алло. Итлет бір калашырдар ғашын. Үрігін бұлдар зере бұрнеде? Үрігін? Мария Петровна, саламлашынчы. Бұл Такшан Нумай Шулкайла, Лентоткацкий фабрикара прилещение Рая Михайлова. Тәлімдерміш. Ялана зеледіп, Нумай бұлмай карточкызен бұқсалардым да, чавында пирин бригадыра шлени шүнзем кушинже, evinde, марша дебінде. Маршына көрдім, халтебі ялан ебі назайлы, бұлша мегелемлі херача бұртшы, пейде тарават калашатшы дезе, ялан азайлы бір-бірлешленізім. Ебіна ұрлық сұйлық сұнадып, ворым күн жыл бұлдыр. Оны жу ялан ақ бұлжа бұдыр бұрнышыра. Тавда вұшақ сире. Тавда вұшақ мүлекім бұлышын грау бүлдегі Марбитроны езір ундаша фабрикра вренмегері чен кошкына ішлені бұл анжақта пайығын чен астывашы сире. Мүлек чына бұрза девет. Ой, тавақ азайлыны же. Прергене-гене парнелер. Телефон номерге хварсан, Николай Фурамын живунымыш шырда, Марбитрона кенеге хварадов тет, езір келзе елме пулдарадыр. Марбитрона ыйдусыне тебірхут асылдерсенде юрат пул. Телеграфисыне. Иван Яковлевын, Прлевренне, Илдажы, Алексей Васильевич Рикеев, Чеваш шкуле учно. Алексей Рикеев, Мише Чеваш школе учно. Икемі жидыве? Икемі живы ыйдыве. Кашни жила хундан бара уже. Нумай жылырцы бырать, школзем шуде үснежем, үсе бырать. Паян хигуна пирен Чеваш республикинде пуры Мише школ жи. Паян хигуна пирен Чеваш республикинде Мише школ эшлет. Шавна кам терс хурава шынгралызы чималдан калать, шавна шак сиделишинче вырдаган кенекесем Мария Петровна Урукова весене хойширна хайлавсемунда Мария Петровна иппен тюрех малагласагайчен перер хайлавне вуласа пар хатырхашын. Алайне милике чавна кіске
тенде булин юраде. Чын бежінжіне боласы бұғар. Хизеплі бұлаганым, сіне деп сана телей, бұл негамада жетмес. Сіне деп сана сывлық, бұл негамада канцерлемес. Сіне деп сана ұрлық, бұл неғы жанды ұтлашымар. Сіне деп сана оны жу, бұл негамада чармандармас. Сіне деп ұры елдашсем, бізембе пұрнышыра савынышлырақ. Санын пұрны жүнда кашни гунах, оны жулы бұлдыр. Асыра юлчер пұрны жулзем. Тағда бұшақ. Мария Петровна, күн жолыра мала ерлес бұлзан, аллады қырмыш қолдан есер. Сюжетра азынзақ мырға пилік мәш гимназия гайна. Пилік мәш гимназия учелтеде құлара ундан деп паллах пұрде білеші, чи чапла, чи пызык пулдарулықла врендеген сене суйласа иліне тесі жұтлады біндеп. Тірісек бұл. Пұрнан бұрнышыра, хывнапиде тіріслезе бұғас келейді. Вот эбе ялды ишкулда да ишлезе көрдім, лапсарда да ишлезе көрдім, алды қырмышылда да нумай жылғышы тұрышым. Тада президентская школа деш. Куди міле школ буладши, ыты школ зімбе далнаштарзан. Міле ойырымлық, міле жензімында ішлеме бұлдарашшыжи. Пиде курас келжі, пуласа курас келжі. Шав школда. Шавын бек туймақ изі жидержі болмалы. Шак школамана. Анжақта кайран вывод вадып. Езі, хотте міле школда ішлесенде. Шыржинже бұрнаган ажазем бізем, ажазем. Хоть хош школда болсан да, ажазем бізем. Пилікміш гимназиреде, алды қырмыш школда екі ақ школінже ажазем. Бізем бұрде шав ажазем. Бізене юратма білмелі. Ослы учитель болса, ұры туйымлық бізене кертме білмелі. Тада бізене ажапча көрінегіна құмаламар, бізене ховбатан, танлаштарза, пызыкшин бағалашын бек, бізен бек алашмала. Бізене ослуды вастезе, пұрныжын тәріс шүлгілішіне кылармадыршмала. Вот халінде чынақ, ішлеме бірақырымда танлаштарза барадып, школзен құшыне. Хошкулда лайқырақчы жи, ішлеме десе. Хошкулда лайқырақчы? Пұршкулда да лайық. И ховы лайық бұлдың бұлзан. Ажызыне биде юратса ішлерін бұлзан. Ажызым саналанашы бұлзан. Езі бізіне аланадын бұлзан. Санран телейлі, негамда жүк. Вот завод сен продукция каларашы деш. Халі ебі тілін зегайын. Ебі депиден май продукцияларны школда ішлезек. Врач деманын, учитель деманын, садик райшледи, дворник райшледи, вахтердай, профессор евылман ученик, ученый евылман. Хуттеган болзан да, тәнжібе саралны, шавын бағалас келет, учитель был, школдағына келемар, ол педім шыржыва келешін. Унран аслы, унран хаклы, манжут пашук табек түйінайды. Еп хамын, хама брендне училсене де, чунрах ялан, азайлзе усрадып. Малданах ширма брендне Савельева, Елизавета Семеновна, ман премер учительница, шавын почерге бейебе, паян егунда, юратса жиратып. Мария Петровна, тілінзе гаймалла. Савельева, Елизавета Семеновна, манында премеш брендеген, перен хыщен был тевшлеганова тухре. Вот біле шуба жарын задухна. Унан ширас меля, почерге, манында күжімінде қытырай. Шапла, ажасем пурде бірбе калармырынде, хулариде ялдыде, анжақ, шобевсене міле врендеген парад. Бізім суласы елемешвет. Мән хылсай арад. Шаврендеген унчунне вал әмірлік. Перін телеграфиясым жыңралса жетреште итлесіп қарапсене. Тебір жыңрау. Алло, тен терсурап цейлі бір, тен үйді барашын. Тен Мария Петровна саламлашын. Шаврашыл я тебе. Алло, итлет бір зіре. От ақырымланса келейді сасы. Алло. Итлет бір. Алло, итлет бір калашырдарғашын. Алло. Пидекі дейт бір сирін сымақыра. Алло. Калашырдарғашын. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Мария Петровна, к нам Владимир Антонович Мукин калажат. Чуваш патшалық университетінің день. Калашыр Драгашин. Азаилдем, Паладов, Сири. Владимир Антонович Мукин калажат. Азаилдем, Сири, Паладов, Сири. пиде саламладым. Тогда мен Павлодаршын тезір Чуваш патшалық университетінде де пулас инженерзіне вреднежере худшындыр. Пиде матур ширикені асызадырады. Тавда бұш Тавақ, сире. Сири, Тавақ. Вырынлы азилче гүндерге. Бірінтелі күрайшы. Владимир Антонович, да перкенегини барабыр. Юрать Владимир Антонович, Николай Фурамын живунным шырда келсе, Мария Петровна шак парнене илме булдарадыр. Педершел сихыну ябық кажыр ойдат пырандях немге дваймастын. Уже фердаларат пришпеха. Тавда бұжаға зілдернешін шак тапқыры берге, есір Мария Петровна епілнедіріх шагымбек ослығы жіземге ширна, врендю месле жізенкіне кесене де ширна. Шавзен берге де каласақ вармала. Вот математик шыңгравлары хал университет раншыплавет, философ. Аса келет мана тебір математик. Вол пирен тендебе палы этнопедагогымыр Геннадий Никандрович Волков. Вол да книги семширна. Вол да пызык педагог пулна. Вол да математик пулна. Вот унан вренегенбек туяп сире. Шак книгесіне умра курнымай. Шак этнопедагогика меследесіне дезір врендюшінже усугурнахпек туянать. Педагогика университетінде вренежіне, вреневатра институт чыганде. Волков Геннадий Никандровичен ученицы ебылны. Бұлдан умай мана жуна ырылық кертіне болмал. Врентне евілсе. Врентне мана. Тіліндеріміш. А вот университет шинжен Владимир Антонович Азайлич. Университетра, школда ішлене вғытрах, университетра да ішлеме, анзат, пите шымыл, пулджы, кыштақ ішлене, нумайық, темеше жылақмар, егебінде екімір шулдан бұшлазы, егебінде тұқырмыш шулчен, Поляков Николай Дмитриевич Паперле, време, ослылық параган, кенегезем, математикова кылардымыр. Шенелік бұшланчы, еге кетпір. Чын маданақ еге сымақнеланмада, ажазыне пиде евірчі. Бара хал, ажаземінде шавзіне шымылық пулдыр вренме кемедезе, университетра ішлене хужырақ, ажазыне пулышма тәрлерен математикаба кенегезем кылардымыр. Бізен шудеде чилаяқ. Межелардым уже, халясынымыз тұтанде. Бұны генегерен ғаймар. Өзім паллах пирен республикара вренеген ажасемшін, врендеген семшінде, шавдыранчен паха книгесем болнанде. Бұл книгесем пирен республикара ғнамар хузана да жетіне. Онзыран хузан университет не лекірім. Онда да ман книгесем, шав книгесем онда да жетіне оказывается. Пурныш бол темлі ғаламала. Пызы көдімлі пурныш. Хован вырына тупсан. Пирен телеграфисем шыңгравлашы, те прешігін мақтыланса бұғарға, алло итлет бір сире. Шихыну еврлық не була, темешеше кунтраншеш телеграфисен сасы шидет. Үргін бұлдыр кала жырдырғашын. Марина, итлет бір сире. сире шаки шира кыларымызын, Будем учитель зене тавзмахи каласкелет писарентнежен, останбанажен. Чарын мазыр кала жырдырғашын. Мілі каласкелет. Епрешайынже келімгасы учитель зене тавзмахи каласкелет. Паренже Кольцовкари учитель зене де тавзмахи каласкелет. Эфирумынжалараган учитель уйсайза. Ырлық сывлық, анажу. Автобус тире учитель зене, пөтім учитель зене тавзмахи каласкелет. Бире остын барза шак мекнежін. Телейлі бұлыр. Тавах телеграфия, пирмада шыңғралысы шитме пулдарнышын,
Шабахтай бир хизепле телеграфисем Сирген терс хуравда кетет бірға. Кылар мишени чен, шавдыран чен, миши минут юлдыши. Режиссер галат пульға пиди сағал вғыт юлды пулинде. Вара енженде шыңгырау пулмасасын, терс хурагы целеймес әсіненде шаг хүйім парнене хамыр батра хварма булай. Камын көмілі бұр Марья Петровна күнда сирен твады кінеге пұрнеде хварадыр бұлзасын, еп сирен көміліра біледіп, шамба келзе елме бұлдарашы телеграфисем. Кама кивешме? Келзесен, манадып сасын каладып. Марья Петровна тада да келжеш. Сиренкіне керсем пуридесі шыңгравлып. Юради Марья Петровна. Мәжіндесен еп туядып, сиренкіне кере вулашын. Мәжіндесен шак кала жура, шак херах минут иртне кала жура, пурде онландеш пуля. Мнешкел тура пызык пулдарылық пана педагог ларать пирен умра. Марья Петровна, Надя Радя шук деп бірде, анжақта еврлық ісім пул нахвет, ача сериалнан масы, есір ачана онланса шидей местері. Евр ачасым, умбек онлау бұрытша педагогикра. Трудный ребенок, евр ача тени, шаплавет. Есір шамбек ачасын не мінле шиндуна. Мінле терес шулшине кыларны. Шав меслеціне илтсе юластчы кылармышлензе гайчен. Евр ача десе... Вот сейчас замагает калаза гурман, еврача дизе. Анжақ онлаве бұр. Шанбега жазем бұлны, интернада вырнаштарма лекне. Чилая жазене, пұрнышыра. Иртне жылда Коми республикин жен интернада вырнаштарна хиража, шыраза допса, келе келсегаре. Тәлінізе гаймала. Мәле пызык бұл келзек айнығы үшін Светлана, Козлова Светлана болман. Бұл келзек айнығы үшін чун хебірдезе юлчы, шанбек хебірдезе юлчы. Хам теріс туны тезе шуларым хамын әже. Ажана шемдерен де ойрадын. Бізем шемдере ұлтында болмаға. Шемдерен ойрадын херажана. Амышын ашын жен ойрадын. Интернада газерадын. Урхламайда жүк шкеха. Урхламайда жүк. Ажапча біренме бұлдарулық не туйзадырадын да. Шанба ажысыне пулы жас, пәдім чуна барза пулы жас кезе. Вот шанбек еврлық сем келіне. Чылай ажысыне интернада бұрнаштарма кевре. Хамын пұрнышыра. Тада евр ажа деседе калас келмес пәреде. Біз емізеші. Тада атия не был аджизине манжутпа хой женю стереть. Кашни жемье был хойне евер печек патшалых. Был патшалых он хоен законе, хоен чельги, хоен сумаги, хоен ланулухи. Шанба, пур семье неде учителен керзия, хоен мельгалачка, хунана хон уставу бакайма жука. Пур семье неде керзия, пулышма войжит мест. Демели. Или онландарма евр. Дети бір чухне дада воспитание самах. Вот сейчас воспитание самах волхоне евр уйром. Пызык я палал. Ща дери пызык мала воспитание жень. Шаржыван була слухеде. Школан була слухеде. Шем ень була слухеде. Хован була слухуда. Унран гелет. Келет, каламажук ылтынс мақсым Марья Петровна, пиде келет, анжақта, паянхи шкулада біледі ресір, шакунченех, кжалченех шкулда ішлене деха. Самана ұлшының негура ача ада, палах ұлшынать, меслетісемде ұлшына шетер педагоги кра. Воспитание тени, паянхи шкулда, малдан хибек, иртнебен жылы хрибек, тан пыраяте. Вот мелегалмала. Я бьюсь не утра, перень алаксим, шарледи. Кондарлада пидерин мен везем, ужах пулна. Халебер пидерет бер. Ману мра пиди высоко еду дарать. Мен жен шагынбек пулзагар мор. Мен ренгельши шакша не бурныш. Юнажар бурнан, шолдыр-шалдыр алык не пидерсе хуна, перуды мра бурнапыр. Шолдыр-шалдыр алык не пидерсе хуна да. Тәлінзе гальмала бурныш дедеп. Мана шал пидетерін дерет. Мен ренгельши. Халық юнышы. Ебір терс мар воспитание бадымыржи.
Ху идвайсер пиде тереслартрар, шухуша гаймалах телеграфисене, педагог сенедия. Ыдарлы галана бек пиде тарым білдерішлі, ыйду бек пульчугу сирен, телеграфисен умнялартны. Чынақта мүшін ибір шамбек ұлшындымыр. Кыларым вешленже, анжақ шухшламалы, темін жүхлей, тайма бұшымақ сире, мана бренднішін, пайгигунда брендсе вынышын, пулышнышын. Паян шагында келме ержу вақыт топнышын. Тавақ телеграфисене илемлі, усалла, анышлы күн бұлдыр сиреншінде.